India ramzau taka hian rorel na fel tak a om theinan Indian Constitution chuan rorel dan fel tak an siama chung te chu a in dot danin a om hrang thlia thlia heng state district subdivision le RD block ti te a thran ani Mizoram hian subdivision som ni pathum le rural development block som ni paruk kan nei ani subdivision khua te hi civil SDO win an kola RD block khua te hi block development officer BDO win an kol ani Mizorama Sub-Division le RD block omzat te hi nalak exama te alo chuak ve thina hriat chian a tha hle ani subdivision khua te chu lo en ila Kolasip district a hian Kolasip khua ani a district capital ani a adot le a hian Waireng te khua a om le a Kolasip district a subdivision dang le chu Konpui khua ani le ani Mamit district a hian Mamit khua ani a district capital ani adot le a hian Kortha khua a om le a apathumna hian West Phaileng khua a om le ani Aizawl district a hian Aizawl ani a Aizawl district a hian khopa hni chau om to in Aizawl tirawa hian Sakordai khua a om le ani SAITUAL district a hian SAITUAL ani a SAITUAL hi June ni thum sang hi som pakua kuma khan district puitlinga hlankai ani a khonwam le rem tak ani SAITUAL tirawa hian ngopa khua om le in ngopa khua hi Chalfilh district ni thin ani Chalfilh district a hian Chalfilh om to in KHAWZAWL chu district a hlankai ani ta ka wangin Chalfilh chau hi ani ta ani Chalfilh hi khonwam le rem tak ani a an le let hi bu hrin lai chuan amoi thei hle ani KHAWZAWL district a hian KHAWZAWL chau omin June ni thum sang ni pakua kuma district puitlinga hlankai ani Serchhip district a hian Khopathum omin district capital Serchhip khua te Mizoramin golf course kan nei chun omna Thenzawl khua le khorem le moi tak notwan lai phai khua te an ni Lunglei district a hian Khopahni omin district Khopui Lunglei khua le Khothlang Tuipui kamloka om tlabung khua te an ni tlabung khua hi khorem tak ni in Bangladesh nena kanin rina atangin nai te a om ani Lunglei tilawa chuan kholian ber ani Nathial district a po hian Nathial khua chau hi omin June ni thum sang hi som pakua a district a hlankai ani a Nathial khua hi Lunglei district a om thin ani Longtlai district a hian Khopathum omin district capital le lai hnam chentamna Longtlai khua le khonwam le thangduang tak khongmun rem mai chongte khua te tin apathumna hian lai hnam chentamna le kholian tak sangau khua te ani Siaha district a hian district capital Siaha khua le Siaha tilawa kholian ber Tuipang te ania Tuipang hi tipa ti ani bok ani Rural development block khua te lo en vele ila Tlangnuam Lunglei Thingdol Longtlai Serchhip Nathial Lungsen Thingsul Thlia West Phaileng Ngopa Aibok Darlon East Lungdar KHAWZAWL Reiek Sangau Chongte Zolnuam Bungmun Tuipang Khobung
Phullen Bilkhothlir Siaha Champhai le Bungtlang te anni heng subdivision le rural development block kan hriat baka hian Mizorama constituency omzat le constituency mingte hi lo soivele re ila la shelo kanom takin Mizorama hian MLA seat somli awma chung MLA somli te nei tur chuan constituency tin atanga kan vote thak mangin kanom na biala MLA in candidate chu kan vote thin ani chung constituency bial mingsang sang te chu Aizawl district hian Tuivawl Chalfilh Troy Aizawl South 1 Aizawl South 2 Aizawl South 3 Aizawl North 1 Aizawl North 2 Aizawl North 3 Aizawl East 1 Aizawl East 2 Aizawl East 3 Aizawl West 1 Aizawl West 2 Aizawl West 3 te anni Lunglei district hian Lunglei North Lunglei East Lunglei West Lunglei South South Tuipui West Tuipui le Thaurang bial te anni Champhai district hian Champhai North Champhai South East Tuipui Lengteng le Tuichang bial te anni Siaha district hian Siaha le Palak bial te anni Kolasip district hian Kolasip Serlui le Tuirial bial te anni Longtlai district hian Longtlai East Longtlai West le Tuichong bial Serchip district hian Serchip Tuikum le Rangturzaw bial Mamit district hian Mamit Dampa le Hachek bial te anni